Kuyabonakala ukuthi live lifanele lisuka umkhankaso lomkhulu ngematubane lamakhulu livele lithi nkwe. Thokotela luhlelo lwakho sive siyathuthuka njalo ngabo lesithathu nakushaye kwagabanqa insimbi yesithupha entsambama. Luphindwa ngabo lesine ekuseni nakushaye insimbi yemfika. Tinkhundla tingumgogodla walohulumende tingumgogodla wentuthuko. Yathuthuka lakangwane lithuthuka ngetinkhundla. Ngoba kuye kuvakale bominister bahlonishwa ukuthi uhulumende akasebenze. Kanti uhulumende la ngaphandle uyasebenza kuphela. Lefuna sikwende kuqinisa kakhulu le PR le public relations ukuthi kuvakale ukuthi uhulumende imisebenzi yakhe uyayichuba la ngaphandle manje into ematiko la ifuqa kwemsebenzi kahulumende.